que si teníamos que ir a Coruña, si teníamos que ir a Lugo. Elija bien. O monopolio do sindicalismo antifranquista do que disfrutaran as comisións obreiras durante os 3 últimos lustros do franquismo acababa agora. Socialistas e nacionalistas impulsaban con éxito as súas propias opcións sindicais. Os núcleos que había de UGT aquí en Galicia pois eran relativamente pequenos. En realidad, o proceso de extensión e de implantación prodúcese a partir do Congreso, do 30 Congreso que ten lugar en Madrid, da UGT, é o primeiro congreso dun sindicato de clase, pois todavía na ilegalidade, pero no inicio da transición. Este congreso ten lugar en abril do ano 76 e ainda está moi recente a morte de Franco. A partir de aí, pois organícese xa de un xeito generalizado en todas as provincias españolas a UGT e ademais con un éxito de afiliación moi forte. É dicir, eu recordo aqueles anos en donde, bueno, pois había auténticas colas para afiliar aos traballadores aos sindicatos, en este caso a UGT, pero recordo que ocurría igual co resto. A xente pois facía colas nas escaleiras, na calle, é dicir, estaban en fila para afiliarse. Eu penso que a razón fundamental da aparición de sindicalismo de ámbito exclusivamente galego débese, por unha parte, a decisión política da Unión do Pobo Galego de crear sindicatos propios, desde a perspectiva de construir a nación galega e, polo tanto, a autoorganización da clase obreira era un elemento clave, e, por outro lado, porque había un descontento generalizado, por unha parte, co vertical, co sindicato do réxime, e, por outra parte, coas comisións obreiras que en aquel momento estaban, de alguna maneira, poñendo en primeiro termo a transición e o pacto social frente ás reivindicacións tanto de clase como as reivindicacións nacionais. Entón, estes tres elementos poderían explicar o nacimento do sindicalismo nacionalista, o seu medre constante a partir desos anos, de mediados dos anos 70, en competencia directa con comisións obreiras e posteriormente con respecto a UGT. As tres tendencias sindicais eran políticamente moi combativas, dada a súa estreita dependencia dos partidos afíns. A relación que tiña Comisións Obreiras cos partidos políticos, bueno, eu creo que cos partidos de izquierda era unha boa relación, indudablemente. Nosotros formábamos parte, así, ademais, o establecíamos nos nosos documentos, formábamos parte dun proxecto político de izquierdas hacia a liberdade e a democracia, non? Evidentemente, naqueles anos primeiros, pois, a relación entre a UGT e o PSOE, como corresponde incluso ao modelo histórico, o modelo anterior á guerra, que se transmite casi íntegro, eso sí, con un discurso distinto que tiña o PSOE daquela, pero un modelo de relación entre as dúas organizacións prácticamente idéntico, pois é moi estreito, non? É dicir, que hai unha relación moi grande, incluso se comparten locales e se comparten sedes. A UGT participa activamente, directamente, nas campañas electorais, nas campañas propagandísticas, e hai unha relación, unha interrelación estratégica moi profunda. Pero o cambio que pilotaba Suárez non se enfrontaba só á oposición das esquerdas. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Y permitidme, para terminar, que recuerde los versos de un autor español. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. Por reconocido recurso de atribuírsela mutuamente. O 8 de outubro, o Consello Nacional do Movemento, reducto das franquistas recalcitrantes, rexeitaba o proxecto da Lei de Reforma Política. Malia esta oposición,
o goberno decidiu someter o texto á consideración das Cortes, onde topou cos mesmos detractores. No solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende, la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal, la liquidación de la obra de Franco. Pero a dura oposición dos ultras non impediu que a maioría dos procuradores, afeitos a obedeceren sempre os dictados do Poder Executivo, aprobaran o 18 de novembre a Lei para a Reforma Política, que debía ser ratificada polos cidadáns mediante referéndum. Se va a proceder a la votación. Don Antonio Barroso Sánchez Guerra, no. Don Ignacio Basanta del Moral, sí. Don Fernando Baucarqui, sí. Don Serafín Becerra Lago, sí. No. Sí. Sí. No. Sí. Sí. El señor secretario proclamará el resultado dará cuenta del resultado de las votaciones. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. A lei establecía os fundamentos da democracia representativa e deixaba aberta a porta a un proceso constituinte, aínda que non o prescribía expresamente. Deste xeito, a dictadura suicidábase mediante a súa propia legalidade. Dous días despois, primeiro aniversario da morte de Franco, os ultras pedían abertamente nas rúas que o exército tomase o poder. Pero os militares non atenderon o chamamento, e o goberno, aproveitando a disciplinada xerarquía do Estado franquista, forzou a máquina administrativa e mediática ao servicio do refrendo popular da lei. A propaganda polo sí inundou paredes, vallas, radios e televisións. Habla pueblo sí, no dejes que nadie te pida por ti. Habla pueblo, habla, habla. Es el momento de Galicia, es el momento de votar. Si votas hoy, mañana podrás decidir qué deseas para tu tierra. Mesmo houbo por primeira vez propaganda institucional nas linguas outrora chamadas vernáculas. Como participarás ti no porvir da nosa rexión? Se respostas ao referéndum, votas a democracia. Galiza agarda a túa resposta. Vota hoxe, poderás decidir mañán. Nestas, achegouse a Galicia Calvo Sotelo, daquela ministro de Obras Públicas, para prometer unha rápida modernización da rede viaria que boa falta facía. Señor ministro, por favor, amañeme a carretera, que máis parece un camiño que non se pode andar a xiquera. Señor ministro, Con la terminación de estas obras quedará terminado no solo el acceso a Galicia, como inicialmente se llamaba el proyecto que ha dado lugar a todas estas carreteras, sino algo más, una verdadera red arterial que asegure las comunicaciones gallegas, la infraestructura viaria que la región gallega necesita. Repito que no se trata solo de llegar cómodamente desde el centro a Castilla, sino de moverse cómodamente dentro de Galicia, entre unas provincias y otras, entre unas comarcas y otras. Lo que primero fue un acceso, se han convertido luego en tres accesos, el sur ya terminado, el centro y el norte, y finalmente en una verdadera red arterial que ven ustedes aquí dibujada. Pero unha cousa eran as maravillas futuras e outras miserias presentes. Para estas había que recomendar moita precaución.
gallegos